Altının özündü güttüm. Kaydasına sığılmazdır. Sağındım özündü gülüm. Zilip büttüm. Altının özündü güttüm. Kaydasına sığılmazdır. Sağındım özündü gülüm. Sen sürüyorsun. Достор, Бекболот мынакей жанында турат. Салам, достар, кандайсыңар? Учурашып Мен койсуң. Алдрет Османов, байкеме подписчикке лайк или комментарий жазып койгула, достар. Ооба. Красава. Мына азыр достор, биз съемканы баштайбыз. Бекболоттон дагы бир интервью алабыз. Бекболот, сагындыңбы мени? Ооба, гаттан бери көрбөй атып бая күнү. Эми достор, 3-чү бөлүмгө даярдангыла. Эми Кудай буйруса 3-чү бөлүмү чыгат. Андан кийин достор, мен ойлойм 4-чү бөлүмү чыгат го деп. Достор, давай. Красавчик. Assalamu alaikum, байкелер жана аталар, эжелер, аталар, жана мен менен тең балдар, менден күчүү да балдар, кыздар, мен менен тең кыздар. Бүгүн мен сиздерге ырдап берем. Бекжан Темирхан эзилип бүттүм музыкасын. Агарып аткан таң менен сен, жашоодон тапкан баг менен сен. Seni suyamın, seni güttümün, ezilip büttüm. Ay ezilip büttüm. Altınım özünde güttüm. Kaydasına sığılmazdır, sağındım özünde gün. Ay